bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Mugisaka TV, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba Wezo TV, kandi baramutse ndetse nawe n'ikaze makino higano cacu cuno musi tugiye kubana n'umwami w'igisaka ku murongo wa telefone. Ariko imbere yuko tumakaze na karibu, reka manze ndamutse cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba bari ngahi wacu mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa n'andi henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari Aziya, mu mpande zine zigize isi. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro navuga ko tugiye kuyagiramwe ibintu bikomeye cyane. Turaza kuyaga ku kijanye n'ama video yabonetse abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko barahamba abapfiriye ku rugamba neza na neza ha muri Masisi, mu gihe bariko barabahamba mu kinogo kimwe, babahamba nko kumengo bariko baratarika ibitoki. Sinzi abantu bazi Kirundi iyi kintu musha mu gitahura, utarika ibitoki bariko barabitarika barabigerekeranya kimwe ku kindi. Niko rero bano basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko barahambwa ngaha muri Masisi. Ivyo gusa turaza kugaruka kuwahoze atwara igihugu ca Congo, nawe suundi ni Kabange canke Joseph Kabila Kabange, bivana no kumwita. Yaraye akoresheje inama idasanzwe mu muji wa Nairobi neza na neza mu gihugu ca Kenya, aho benshi bavuga yuko yoba yakoresheje inama kugira ngo bashobore ku-updatinga uno mugambi wa Empire Hima. Abandi nabo bakavuga yuko baba bakoresheje inama inyuma y'igihe gito babonye yuko ingufu za Tshisekedi zidasanzwe mu gihe ari karabotsa, niko novuga, cyangwa ari karabarasa bimwe biteye ubwoba, arasa zino nyeshamba bashoboye kurungika. Nkuko bisanzwe nababwiye yuko mfise umutumire adasanzwe, umusesanguzi yama bikora neza, mwakunze ibitekerezo vyiwe, n'umwami w'igisaka. Umwami w'igisaka ndakora mu kije cyane. Urakoze bwana munyamakuru, ndagushimiye. Twaramutse neza rero, kandi nawe nizere ko mwaramutse neza bwana munyamakuru. Tumeze neza mu Burundi, turaha kabisa, turashima, nta kidasanzwe, ibintu bimeze neza cyane. Sinzi namwe ngaho i Kigali uko ibintu byazinduye. Hano nta kidasanzwe, ibintu ni cya bindi bwana munyamakuru. Rero mu Gisaka TV niho nakubwira ko ibintu birushaho kugenda bigenda neza, baritabira mu by'ukuri ibiganiro byacu, by'umwihariko bakambwira ko baje, iyo mbonye bashyizeho utudarapo tw'u Burundi mitamenya ahantu baje baturutse. Cyane gose ndashimira rero, nshimira B-Info Plus nka channel na Wezo na nawe ariko nkagushimira by'umwihariko, ariko by'umwihariko cyane nkashimira abakunzi ba channel zanyu nyamakuru. Urakoze cyane mwami w'igisaka. Nabivuze mu ntangamara ku munsi wa hirya yejo hiriwe harasirikira ka video k'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko barahamba babo basize ubuzima mu migwano yari kirabera muri Masisi. Bwana mwami w'igisaka, dazi no video uri mu bambere bashoboye kuyironka, waraboye ingene abana b'igihugu cy'u Rwanda bahambwa umengo na mavoka bariko baratarika, mu gihe bari kubafata bakabahambana iteka, bakabafuka umutama idarapo ry'igihugu, ariko siko biriko biragenda. Ndashaka utubwire uko ubona bino bintu biriko birabera ngaha mu butaka bwa Congo neza na neza, dufatiye kwino video iri kirasirikira. Urakoze bwana munyamakuru. Ahari nuko ibiba byose amavideo atatugeraho, ariko make abasha kutugeraho, abatabimenyereye niho usanga batugarukira, ukabona umunsi ku munsi turagenda tuzamura audience y'abantu badukurikira. Kubera iki dutangira bavuga ngo dusesengura cyangwa ngo ubutasi ngo dufite ngo ni burakirize cyangwa iki, ariko umunsi ku munsi bagenda biyongera kandi bakaza bavuga ati noneho bya bintu mwavuze nibwo turi kugenda tubibona. So abo ngabo ni abashyashya, natwe rero tubimenyereye ibi bintu dusanzwe tubikurikirana bwana munyamakuru. Ni ibisanzwe mu by'ukuri, abantu bacu bari gupfira hariya, ariko by'umwihariko ndagira ngo mubwire iriya video mwabonye y'abari abantu bapfuye bangana bari guhamba bangana kuriya, sinzi niba iyo nabonye ari ifite, ariko ngewe bari abantu benshi mu by'ukuri. Bariya abantu ni abantu baguye, ngo hari umumajoro w'umunyarwanda, ni umumajoro mu gisirikare cya Kagame,
ubundi yakoraga muri diviziyo ya kabiri mu ngabo z'u Rwanda muri RDF. Yaguye hariya ahantu no kuvuga ngo drone yaramutabitse imutabitse. Sinzi niba ariko babigenza nk'aho bagomba niba umuntu ukomeye nk'uko kuko afite iryo raka ry'amajoro kandi abantu bari hariya ahantu urugamba rwari kubera niwe mukuru wari uhari. So bakimara kumutabika rero haje abandi baje kugira ibiki ngo baje kumukura aho hantu ngo byibura barebe yuko bamujyana i Kigali kuko nabwiye yuko nubwo hano i Kigali bahamba amafoto baza bagashyiramo amafoto ariko ntabwo birushe yuko harimo abaza mu by'ukuri kuko arazo. Rero uriya mugabo yari yateganyijwe yuko bagomba kuzana ubushwange bwasigaye hariya ahantu bakamuzana hano i Kanombe. Muri uko rero niko bajyanye sinzi ry'abasirikare mu kuzangira ngo baje kumukura aho ngaho niho babacucumiye bwana munyamakuru. Ibisanzwe rero njye narakubwiye nti ntugatangare ndetse hari ubwo mba numva ntabigarukaho ariko nkavuga ni ngomba kujya mbigarukaho kuko icyo navuze ibyo mba mperutse kuvuga ntabwo biba bivuze ko dukurikiranye uyu munsi ibyo bintu yabyumvise. Niyo mpamvu mbigaruka ariko mba narabivuze bwana munyamakuru. Nakubwiye ni Kagame icyo ashaka ntabwo abantu benshi ubuzima abantu nta gaciro baba bavuze mu by'ukuri ujyanyije n'icyo agambiriye. Hano ahantu haguye abantu benshi bari n'abo twabonye bari guhabwa ariko ntabwo bivuze ko ari bo bonyine bwana munyamakuru. Bisigura ko hari umubare mwinshi tutanashoboye kumenya waguye mu mashamba n'abandi bashoboye gutwarwa n'izo nyeshamba. Niko bimeze bwana munyamakuru. Iyo mubonye ibintu nk'ibi muraheza mukiyumvira iki nko mu gihugu cy'u Rwanda hasanzwe hariko haravamwo runo rwaruka? Ubu sorry urambajije ngo iyo tubonye ibintu byacu ibi bintu biba ngo ibi bintu nk'ibi biriko biraba kandi kuguma bikomeza umurego aha mu gihugu cy'u Rwanda muraheza mukabifata gute? Nta masosiyete civile mufise mushobora kubivugiramwo canke mwese muca muguma mwinumiye canke mugakoresha aya mazina yanyu y'umwami w'igisaka n'ibindi? No kuvuga ngo bwana munyamakuru ibi iyo tubibonye ndagira ngo mubwire yuko umuntu nyumva ndetse ntazanumve navuze ngo umwami atekereze ko ndi umwami cyangwa se bya bindi by'abato usanga biyitama utuzina n'utundi. Ni security name nk'uko nari bufate izina nk'iyita irindi rishatse iryo ari ryose ariko icyo ashaka kukubwira ni twebwe nijye n'abandi uzagenda ubona nyine baza hano bavuga ibintu ukuvuga ngo uko iminsi ishira uko tugenda tubona ko igihugu gisambutse neza ahari nyuma ya FPR nta igihugu kizarangira na FPR mu by'ukuri niho nyine tugenda duhaguruka twati ibi bintu mu by'ukuri enough is enough asigaye reka duhaguruke turwanye ibi bintu kuko n'abari gupfa nta kintu bakoze byibura twe tuzapfa hari ikintu twakoze turebe ko twabona impinduka. Rero byaba bibabaje yuko wakicara ubona ibintu biri kubuga tuza hanyuma kandi ukitega leta zitandukanye n'ibyo wamye ubona mu myaka 30 itambutse. So ntabwo rero abanyarwanda dutuje ariko mu by'ukuri bamwe turacyafite ubwoba. Njye nakubwiye yuko utazabona ababyeyi babariye abantu. Njye nakubwiye nushaka kuverify uburyo abantu abanyarwanda dufite ubwoba twabaye ibikange mu by'ukuri tudashaka kuvuga. Usibaze bari abantu iyo babahamba bagakora muri laboratoire nze ngewe ikora abantu n'ibihari ariko ntagikora birabura hano mu Rwanda. Sibyo ariko turabona bivuze ngo barabyawe nk'uko namwe n'abandi twese n'abadukurikiye barabyawe ariko se kuki abababyaye baceceka nuko banga abana babo? So ariko ntabwo nabatemera hitaka iyabakanze n'ibintu niko tuvuga mu Kinyarwanda ariko mu by'ukuri nanone ntabwo batuje bwana munyamakuru. Niyo wakumva nta majwi uzajya ubona abantu nyine nkanjye ubabone n'abandi baze gutyo kugeza igihe muzajya mukumva natwe wenda niba bizabaho sinzi mukumva imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane mwami w'igisaka kuri iyo nkuru duhaye ariko tuyage kuri kino kintu. Leta ya Kongo imaze iminsi mike imenyesheje yuko FDLR canke interahamwe ziri mu gihugu ca Kongo yuko zo kwiripotinga kuri Monusco kugira ngo bikunde bubahirize amategeko canke bashobore kugarukana amahoro n'umutekano bwako butaka bwa Kongo. Ariko turi kubona yuko FDLR ku munsi w'ejo
yaciye isohora itangazo no vuga itangazo karahabutaka aho harimo byinshi yashoboye kuvuga. Bwana Musanguzi cyangwa mwami w'Igisaka, urashobora kutubwira iyi nkuru mu buryo burambuye ijanye na FDLR? Wowe ukoze cyane. Urakoze bwana munyamakuru. Iyi nkuru ya FDLR muri Kongo kubijyanye na leta y'u Rwanda, aho yatangaje yuko batari gushaka ko bataha, bajya kwiripotinga kuri MONUSCO, RDF kabitambika. So ndayiso ifite ubusobanuro bushobora kurenga bubiri, ariko ngiye ubwo ngiye kuvuga no ni bubiri. Icya mbere naheraho nakubwira ngo bariya bantu nubwo ubabona bamwe biyita ngo ni FDLR, ariko najya mubwire yuko nshingiye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga, nkashingira ku bushakashatsi n'ibitabo by'abanditsi b'inzobere ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari, kandi nanjye nkashingira ku kuntu nakurikiranye killing machine, nkamenya uko ikora, nkamenya n'inyungu yaba ifite muri ibyo bintu. Ndajya mubwire yuko hariya haba harimo abantu ba Kagame bari muri ibyo bintu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kugira ngo ngire icyo nyivugaho, ndasaba ngo mbanze nkuzanire ubushakashatsi mu bijyanye na politike mpuzamahanga, by'umwihariko ku bijyanye n'umugabane wa Afurika, ariko akaba ari inzobere ku bijyanye n'amateka y'ubuhunzi n'intambara hano hagati y'u Rwanda na Kongo n'Abagande n'Abarundi. Yitwa Profesa ni dogiteri, ni umudogiteri, ni Profesa Masako Yonekawa, ni Umuyapani, ubu ari kwigisha muri Kobe College. Mu bushakashatsi yakoze twagiye dushyiraho kuri channel zigiye zitandukanye, ndagira ngo mbashe agace gato gusa, wihangane ntabwo karenza, ntabwo kari burenze umunota n'amasegonda make cyane, ni make cyane ntabwo bwira. I also think that Paul Kagame must have a very strong fear of the refugees. Mu Kinyarwanda aravuga ngo aratekereza cyangwa se mu bushakashatsi arahamya ko Kagame ngo agomba kuba ari umuntu ufite ubwoba bukomeye atinya bariya bantu. In particular those who are the former RDF officers. Aragira ati by'umwihariko ati ababa baragiye baba abakomeye muri FPR, ni ukuvuga ari kuvuga impunzi mu by'ukuri muri rusange, because they are fully aware of Paul Kagame's weakness. Ngo kuko bariya bantu baba bazi neza intege nkeya za Perezida Kagame, and also the responsibility, involvement in serious crimes committed by RPF. N'uruhare yagize mu byaha bikomeye byakozwe na FPR, haba hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Kongo, in both Rwanda and DRC. Actually, one RPF dissident told me that ati kandi ndetse n'umwe mu bushorishori hejuru mu bushorishori bwa FPR aherutse kumubwira ko RPF has no intention to repatriate all the refugees. FPR bidafite intention, mu by'ukuri ntabwo ibishaka. Uvuze ngo impunzi ngo zirashaka gutaha, niba ibishaka igomba kubirwanyiriza hejuru. Ntabwo ibishaka ko bariya bantu ziriya mpunzi zose zitahuka, zose ngo zitaha iwabo mu Rwanda. Because government's real aim is to destabilize and silence the refugee community. Kubera yuko guverinoma y'u Rwanda ikindi ishaka ni ugucecekesha no gutuma zino bano banyarwanda mu matsinda bagiye bishyizemo batigera bagira akabaraga mu by'ukuri, bahora ari abantu batikatika. So he also told me that the RPF aims to threaten refugees. Aragira ati icyo FPR ibishaka, uyu mugabo w'ubushorishori mu butegetsi bwa Kagame yaramubwiye ati twebwe FPR icyo tuba dushaka, intention yacu ni ukugira ngo duthreatening, tubangamira imigambi ya bariya abantu bashaka gutaha. Turajyana repatriation calls. Akababangamira, akabahora baturumbanya biciye mu ki, mu kuza muri ibi mujya mwumva ngo mutahe ngo impunzi ngo bazicyura ku ngufu. Although they have intention.
kabone n'ubwo mu by'ukuri baba bababwira gutya atari uko bashaka ko bataha. To repatriate, you know. And maybe I'll just tell you a little bit about why I contacted. Bwana munyamakuru, akantu nagira ngo kamfashe gusobanura iki kintu, ahari n'udukurikiye asobanukirwe neza yuko ari bumwe mu bushakashatsi bwa vuba ahangaha n'ubushakashatsi turi kugenda turi kugaragaza, bitabuje yuko atari n'ayandi maraporo n'abandi bashakashatsi bagiye babikoraho, ariko ubu ni ubuhamya bumweya bw'umushakashatsi by'umwihariko yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye UNHCR, ni ishami rishinzwe kwita ku mpunzi ry'umuryango w'abibumbye hano mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda, mu Burundi no muri Tanzania. Aho hantu kwango ibyo bintu barabivuga nk'umuntu wahibereye. So tugarutse rero kuri iki kintu bwana munyamakuru, FDLR yatubwiye ngo bajya gutaha bakababuza. Abantu dukurikiranye iki kintu nagiye nyivuga kera kose mbere yuko n'aba bantu baza kuvuga ibintu bakambaza ngo bisoma hehe, ariko ngewe iyo mbonye ubushakashatsi bw'ubu mu by'ukuri mbabonye proof uzana kuzana ko irani aho ari umwami w'Igisaka, kuko ari umuntu uciriritse ushobora kutamwizera, ariko hano hari abadokiteri, hari abarimu muri za kaminuza, hari abashakashatsi bakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye mu bijyanye n'ikibazo ndi kuvugaho hano. Ibi bintu babigaragaza yuko iyo nje nkasesengura hano mu by'ukuri mwana ari kuvuga amarangamutima yanjye. Rero ni ukuvuga ngo ahari n'abantu uyu mudama afashije kugusubiza, ni ukuvuga ngo Paul Kagame na FPR cyangwa se killing machine muri rusange ntabwo baba bashaka yuko aba bantu bataha. Yambwiye ko muri bya biganiro byabereye mu Bubiligi, Kagame muri rya banga yagiyemo bari batuyemo na FDLR, ariko kondisiyo FDLR yashyizeho gutaha zirimo kutagenda bubamye bagomba gutaha batashye mu gihugu cyabo. Kandi hakaba ikijyanye no kuvuga ngo justice. Narakubwiye ni ubutabera ni ikintu perezida Tshisekedi aryamyeho. Hakaba kandi ikindi cya mixage mu burasage, nuko ngo mwere kwita ngo ni global gate forum ngo ni ibiki ibyo mubishyira ku ruhande murebe ko Kongo ari imari yose iri kurwanira. Icyo kintu cyari giteranyije bari abantu batutse imihanda yose. So rero no kuvuga ngo kuri FDLR hano yari hari muri ibyo bintu bananiwe kumvikana, niho mwabonye perezidansi y'u Rwanda irazira itera induhu, Ruhungire harasara, umukobwa wa Kagame yivayo, n'ibindi bifobagane byivayo. Kandi umunyamakuru iki kintu cyangwa se iyi nkuru nayitinze mu by'ukuri twayivaho kuko nyisubije mu magambo makeya, udukurikiranye abashije kumva neza yuko koko aba bantu birenze kuvuga ngo ni propaganda cyangwa se ngo ni politike ngo bari gukina, ariko n'abashakashatsi ibintu bari baranabibonye na kera kose. Ni ukuvuga ngo ntashaka ko bataha mu by'ukuri. Urakoze cyane mwami w'Igisaka, ariko mu iryo tangazo hari ikintu bashizemo aho iyi FDLR yavuze ati turafise abantu ngaha muri FDLR ba Kagame bafise gahunda yo kuza baraha raporo Perezida Paul Kagame. Tuvuge yuko ibi bintu ari byo canke aba ba FDLR cyo bari cyitwaza kugira ngo ntibashobore guhuriza hamwe n'ivyo leta ya Kongo ibasaba. Iki kintu nari nakibonye bwana munyamakuru, ngira ngo urabizi yuko FDLR yagiyemo icikamo ibice, ngewe ibyonzi ni ibice bigera muri 3, ariko bitavuze ko ari byo byonyine. Rero no kuvuga ngo bicikamo ibice kubera ko hari abantu, uyu mudamu yarabisobanuye n'ubwo ubushakashatsi bwe ngewe bwaramfashije ku buryo nzajya mbwifashisha mu bisobanuro bijyanye n'impunzi n'izi ntambara ziri kubera muri Kongo, mu gihe bifite aho bihurira n'ukuntu Kagame yagiye acengera hano muri Kongo, agacengera igisirikare cya Kongo, agacengera Kongo agashyiraho Kabarebe bakayobora. Urumva Kabarebe niba yarayoboye ingabo igisirikare cyose atakuvuga ngo ni n'akaburaje kamweya, ni ukuvuga ngo agashyirayo Kabila akayobora umukozi wa Kagame. Ntabwo rero ngewe byantangaza rero uyu mudamu ibintu byose yagiye abivugaho, kandi nanjye koko ni ibintu ndasanzwe nkurikirana. Mubwiye ko hari ibyo byitwa ngo FDLR ifoka, ngo FDLR nuko ngo FDLR ni nyinshi mu by'ukuri biba bivuze ngo bishingiye ko
harimo mu by'ukuri abapatriote ba fure, hakabaho n'abandi nyine ba Kagame bayoherejemo kugira ngo uko uyu mudamu yabivuze ngo ni ukugira ngo adestabilizing ukwishyira hamwe kw'abanyarwanda. Ni ikintu cyaba yakoze rero n'ubundi byabamo yuko hano hantu harimo nyine akaboko ka Kagame, ariko bidakuyeho yuko mu by'ukuri ingingo y'ingeza nuko ikintu cyo kuvuga ngo aba bantu barataha ngo bagira ibiki, Kagame rwango abibona yuko abahombye, kuko n'urwango mu gihe baba batashye abahombye ntabwo azabona uko akomeza kugenda yinjirira bariya bantu, rw'abanyarwanda bishyire hamwe noneho bahita bamubwira ati enough is enough time. So gana myako nuko kuko nagisubiza. Tuvuge yuko nibaramuka biripotinze tuzomenya gute karaba Kagame biripotinze cyangwa araba FDLR banyawe. Ikintu ndibaza n'ikintu umuntu wese ashobora kwibaza ko nyambura umunsi Kagame afite FDLR muri Congo, hakaba hariho iyindi ya FDLR y'aba vrai patriote, bizokorohera kuvangura ino leta ya Kisegedi cyangwa izokwama yibaza ko bavuye kumbe hariho abo bakiri kumwe. Yewe ndagira ngo nkubwire yuko bwana munyamakuru icyo ngicyo kitazigera kibaho. Niyo mpamvu ntari buze kuvuga ngo nibaramuka ngo batashye, ntabwo kizigera kibaho. Dore ngaho ndi umwami w'Igisaka, numpamagara ati batashye ati mbino sobanure bya bintu nzakwita. Ntabwo icyo kintu kizigera kibaho kuko ntabwo azabyemera, ntabwo bizakora. Kandi mubwira ko bagiye kunegosia uburyo bagomba gutaha, kandi gutaha ubundi nta muntu ubuzwa gutaha. Iyo umuntu ari kuvuga ngo impunzi ngo zirashaka gutaha kandi ngo zirashaka ibiganiro, menya yuko ari impunzi za politiki. Kuko umuturage ushaka gutaha ntabwo bigeze bamubuza gutaha. Nta gihugu kijya kibuza umuntu wacyo gutaha, sibyo? Turajyana ndakumva cyane. Rero aba ni abanyapolitiki ntabwo bazataha keretse igihe bazaba Kagame babona ko byanze neza yavuye ku izima baganiriye, ukamenya ngo igisigaye cy'u Rwanda bagiye kugisenya, bubaka igisigaye gikontenize constituency y'abanyarwanda bose muri rusange, kandi gifite amategeko gikurikiza uburyo abantu baba promoted bidashingiye ngo wowe ngo wafashije ngo dede ngo wamutekeraga ibishyimbo, wowe ngo wakingaga urugingo rw'indake yari arimo, nukuvuga ngo kikaba ari igisirikare cy'igihugu. Rero ibyo ntabwo mbibona banga bidaciye mu ntambara, niyo mpamvu ntari bukubwiye ngo nitubabona ntabwo muzabo. Okay, urakoze cyane, merci mwami w'Igisaka. Tujya ku musozo, nari nayivuze mu ntangamarara yuko ku munsi w'ejo habonekanye hashoboye kubonekana amafoto canke amavideo y'inama yari kirabera muri Nairobi, yari yahuje novuga abanyepolitiki, harimwo uyu president yahoze atwara igihugu ca Congo, ndetse harimwo n'uyu president w'igihugu ca Kenya. Mwami w'Igisaka, ndazi urashobora kuba warabikurikiranye, wibaza yuko inama yari ishingiye kuki, byari bimeze gute? Urashobora kutubwira iby'inama muri rusange, organisation yayo, ndetse n'abayitavye, unatubwire bimwe mu byo bashoboye kuyagira niyo nama. Urakoze bwana munyamakuru. Iyi nama narayikurikiranye, nakubwiye rwose ntugashidikanye yuko ibintu nabikurikiranye. Bizakugora kubona njyewe ndi gukurikirana ngo Texas ngo uruganda ngo rw'intwaro rwahiye. Njyewe uzambaze bizagora kumva ngo namenye ngo ibibazo ngo bya Venezuela nabimenya, ariko rwose ntabwo nzaba ndi inzobere muri byo. Njyewe ndebana n'aka karere bwana munyamakuru, nta kuntu iki kintu ntari kugikurikirana. So ntangiye rero iki kintu gitandukanye. Iki ni ikimenyetso cyiza guhamya amakuru nabahaye ndetse nanaguhaye muri iki kiganiro. Nakubwiye ni bajya kuganira, numenya yuko bari abantu bateranye iyi nayo ari Kagame nyine watera, kuko ngo bari n'abakozi ba Kagame, baranuka ngo ni leta y'u Rwanda yagiye guteranira hariya hantu. Nakubwiye ngo bagiye mu biganiro igihe Kagame ananirwa kumvikana na Tshisekedi mu Bubiligi, bari kunegoza ku kijyanye n'ubutabera. Njyewe hano hari ikiganiro nakoze nabashyiriyeho amajwi. Tshisekedi yaravuze ngo ibintu byo kuvuga ngo mixage na brassage ariho Kagame yagiye yinjirira
ati icyo kintu ntikizongera kubaho, ati nikinabaho tuzareba indivi umuntu turebe niba uwo muntu ari umunyekongo ko hanyuma kandi namara kuba ari umunyekongo turebe niba atagize ibiki nta hantu umuntu wateye igihugu yamukoresheje na hamwe mu mateka ye kugeza magingo bazaba bari kubikoreraho. Hanyuma ati kandi ikintu cyo kuvuga naragarutse ndababwira nti Kagame ibindi byose barabigane nk'uko Tshisekedi yakubwiye ngo bari babigeze ku kigero cya 99% ubwo bari muri Sani City bari Sani hehe atariko tibyapfe ku munota wanyu ubwo bikonye niko katumye byose bipfa. Ikintu rero cyapfuye ni ikihe ntabwo batitubwiye hariya hantu. Kagame n'ukwanga ararwana umuhenerezo niko mu Kinyarwanda tubyita umuhenerezo, ikintu kijyanye n'ubutabera n'inkiko. Ibi bintu Tshisekedi avuga ngo bashyireho ubutabera kuri izi mpfu zakozwe na FPR muri myaka 30 itambutse. Nakubwiye ngo Kagame nta buryo bwiza bwo kumurangiza neza kugira ngo izi ntambara zo muri Kongo zirangire mu gihe ikintu cy'inkiko waba ukirengagije. Tshisekedi rero yaravuze ati ubutabera bugomba kubaho. Iki kintu nagiye nkivuga kera kose abantu ntibakemere. Mukanwa ke yarivugiye ati ubutabera bugomba gutangwa. Kuko 2% byameneranye kumvikana. Ni iki kintu cy'ubutabera kuko n'ubundi ari uko kurangiza Kagame na killing machine muri rusange, kuko kuba ngo warashe ngo Kagame warashe ngo Kabarebe cyangwa se uraje ngo uteye igihugu ngo barazahunga bajye muri Nakaraba bajye muri Bahamas n'ahandi hose bahungira bajye muri Argentine, ariko mu by'ukuri bafite abandi bantu bikomeze gute. Rero inkiko icyo zikora ibyo bihugu byose biri mu muryango w'abibumbye babivuze ngo Kongo cyangwa urukiko ruriho ruzarwakizwa n'utanga izo makuru. Igihugu cyose kiri mambure w'umuryango w'abibumbye ndetse niyo cyangwa kitarimo ariko gifitanye imikoranire na biriya bihugu bitegetse isi kuko ari byo bituma ibyo bintu byemewe. Kuko bizaba bitegetse kubafata kuko mu by'ukuri baba baranduye impamvu y'intambara za hano muri Kongo bazaba bayiranduye. Kagame nicyo kintu arwana nacyo. Noneho ndabihuza n'iki ntabwo ntandukire ikibazo cyane kugira ngo udukurikije iki kintu gisobanukirwe neza iyo kijya impamvu ya biriya bintu. Icyo kintu bakinaniye kucyumvikanaho. Kagame yagiye mu Bufaransa bakora mu bisho rero ngo bagiye gucoca ibibazo na Tshisekedi hari ahantu bikagira iki bikarangira iby'inkiko Tshisekedi akabiceceka amubera ibamba. Icya kabiri Tshisekedi Kagame yavuze ati Kagame bagiye barwana intambara bakajya bakavimvikanya bakagira ibiki bakavanga ingabo mu byo bita ngo ni mixage na brassage bakavanga ingabo. Murabizi kugiye cya Desire Kabila, murabizi na Kabila uyu nguyu igihe CNDP yarwanaga ndetse na M23 iheruka nabwo bagiye bavanga ariho igisenge cya Kongo cyagiye kitakariza imbaraga kubera ko babaga ari abantu ba Kagame mu by'ukuri babayoboye hariya hantu. None Tshisekedi aravuga ati never ibyo bintu nibizabaho nibi nabo tuzagenda tubarura umuntu ku muntu turebe niba ari umunyekongo kandi nawe ukunda igihugu turajyana. Ikindi cya gatatu cyo ntabwo nyitindaho n'aba bantu ba FDLR n'abandi banyarwanda bashaka impinduka mu Rwanda bashyigikiye Tshisekedi nk'uko Museveni nk'uko Kagame yashyigikiye Museveni bagafata Ubugande kugira ngo Museveni azahembe Kagame gufata u Rwanda. Abo bantu nabo ni the same case. Ni ukuvuga ngo nabo bagomba kuba bafasha Tshisekedi kugira ngo nabo azabafashe kwibohora. Rero ni ukuvuga ngo aba bantu ibi bintu uko ari bitatu justice mixage na brassage no gutaha kw'abanyarwanda bari mu mahanga ni ikintu cyatumye bananirwa kumvikanaho. Bakinanirwa rero kumvikana ngaruka ku kibazo cyawe nyirizina kugira ngo nikubiteho umuntu. Mwabonye bagenda basakuza nabisufuza ukuntu induru zavuze hose bikaba nk'umutingito muri FPR hano mu Rwanda. Aho rero niho bahise bakoranya bano bantu nyine barwana bise ngo n'abakongomani kandi bari kurwanira Kagame. Abahe abo ngo ni AFC mu 23 sibyo? Rero none wakibaza ubwo bahise baterana noneho bareba uburyo bagomba kurespondinga kuko bari biteze ko mu biganiro hari ikintu kiri buvemo.
yagize kenda babwira ati muzabaze muzashakira yaravuze ati mu magambo yatubwiye ngo niyo mwangica niko Tshisekedi yivugiye none bamaze guterana nuko bagomba kurespondinga bakamenya ngo tugiye gukora iki ikarita hano dushyizemo ikarita ikabihiye idakoze tugasanga ntibikunze tugiye gufata plan B so nicyo kintu bagombaga kwigira ari y'ahantu kandi umunyamakuru mbere y'uko ukomeza kubumbaza ikindi kibazo ugomba kwibaza uti se nukubera iki bagiye i Nairobi iki ni ikibazo cy'ingenzi udukurikiye akeneye kumenya kuki bagiye i Nairobi bisobanuye iki kuko nababwiye ngo ntacyo badafite impamvu muri politiki Kenya Nairobi muri Kenya nababwiye yuko yajoininze uyu nguyu noneho abo ngabo kuvuga ngo nta kintu bahishije none se kuki ubundi bakoraga inama hariya muri Kongo bagakorera mu bice Kongo bafashe muri Kongo inama bakazikorera mu Bugande inama bakazikorera ku Gisenyi hano mu Rwanda bakazikorera hano i Kigali ibyo birahamya neza cyane nababwiye bwana munyamakuru ni za misile zishinzwe kurinda ibice M23 yafashe zishinzwe kurinda ubone na soko za Kongo kuza hano mu Rwanda so Kagame n'abantu be bamye birata ngo ntabwo bavogerwa n'ababwiye ni barazimenaguye imwe bazimenaguye kundi koma nuko ngo nayo basigaranye sibyo azazindi dede muri ya diplomasi yagiye mazenguka mu Burayi no muri Aziya no muri Afrika mu Misiri nazo amakuru ufite nuko zitarakandagira hano mu Rwanda so ntabwiriza bafite muza abantu bajyamo ngo bagiye bakora inama bakabamenagura bakabataba bakagira gutya ngo bakubwirize abasirikare bagahurira hamwe drone kazi kabataba kuko ibyo bintu by'abasomo ntabwo bari buteranire narababwiye nti Tshisekedi cyase igisirikare cya Kongo muri strategy nshasha kiri gukora kiri kwapurikira tekinike ingabo za Israel zikoresha zirarwana yego ku ntambara ziri conventional zo kuza barwana bimwe nyine tumenyereye ariko barongera bagakoresha no kintu cyo kuvuga ngo turagenda turarebamo umutwe wa Hamas tumurobe turebemo ukuriye umutwe wa Hezbollah tumurobemo abakomeye muri ubwo buryo sinzi niba uri kunyumva bwana munyamakuru ndakumva cyane yes nuko nakubwiye kandi ko Abisirayeli yamaze gutera amateko hano mu burasirazuba bwa Kongo niyo tekinike bari gukoresha ubwirizi bwande barabumenaguye muri wa mujyoreho abakomeye barobemo Nanga barobemo Kabila barobemo Makenga nta hantu muri aka karere hari safe kubera ko mu Rwanda nababwiye ko nta bwirizi basigaranye barabumenaguye babumariye muri Kongo ubundi bahegutse gutumiza nibura ahagera niba babagereza ku nyungu ku bushake ariko ngo yitambitse sinzi ariko icyo nzi nuko zitaragira hano rero kwango nta handi hantu bari bafite ho kwiringira ko bari safe ko Kongo itaharasa haba hano mu Rwanda babarasa haba hehe babarubamo bakabarasa ni muri Kenya honyine babyagora nuko bimeze urakoze cyane mwami w'igisaka ibyo tuyanze si bike ni byinshi kumbure ndibaza yuko abatukurikiranye bashoboye kubitahura kare rero ndagushimire cyane ariko hari umwanya ukaba ufite ikintu ushobora kongerako urashobora kongerako imbere yuko tusezera abariko baradukurikirana bwana munyamakuru ntabwo nongera ikintu kinini rinda nuko bashimira nkabamenyesha ngo niba warakanze subscribe ntabwo byari bihagije ngo ujye ubona ngewe nkunda n'ukuri kubona iki kintu inshuro nyinshi ntabwo biba bihagije kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dushyizeho niba wakaze subscribe bivuze ngo mu gihe uri gushakisha kuri YouTube ikiganiro cyanjye gishobora kuza cyangwa ntikize ntukibone ariko iyo wakaze kunzogera ni itegeko kikugeraho ntabwo gishobora kunanira kugeraho kirakwizanira neza muri screen yawe ugahita ukanda ukakibona so nicyo ngicyo nasorezaho impamvu mbavuze kuri ako kantu no kuvuga ngo warakanze kunzogera ibyo nibwo bishoboka impamvu nkongeyeho nuko nzi yuko ibiganiro byacu abantu bagenda babikurikira kandi babyishimira muri rusange ndabashimiye rero kandi byanze bikunze kuba dukurikira ubona abantu bagenda bazamuka nuko bizeye babona ko badufitiye icyizere mu byo tuvuga nicyo navuga bwana munyamakuru murakoze ciao
nuko kanance shimira cyane abadukurikiranye bose kuva ku ntagezana n'ubu nizera yuko ibyinshi umwami w'Igisaka yabivuze reka kumbura zongera tumutumire mu bindi biganiro tubwire byinshi mu busesanguzi cyane cyane ku mutekano w'akarere tubandanye tubaha ama-update yose azobaherereye mu bice byose byo mu gihugu cya Kongo kandi abasezere kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu bye bye